Pemirsa Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kecemerin, Lu Plastik. Lu kiriman mewali ngosakin widangan inucap dawak sawatara rahina lintang risampun nyepi raris presida kepupulang kantos 100 ton. Koordinator Deteksi Evakuasi Sampah Laut DLHK Badung Imadi Gede Dwi Payana Mausang, pikobat lu kiriman sane nyemerin pesisi taler kepanggih ring Pantai Kuta. Manut Dani Slami Rahina lu sane sida kapupulang kirang langkung sekatruk utawi tambis 100 ton. Kauningin kantos mangkin kanton wenten lu ring segarane sane durung ke pesisi. Usaha nampenin lu punika wau sidak laksanayang mawinan kantun ngeresikang pesisi lianan. Sorholu siada 1% inggih punika merupa plastik miwah carang taru. Mereresik puniki kemargiang kantos galah 3 sande ngawi gunayang tetiga alat berat loader. Sanik kewantu tenaga manual sawetara 6 dasa diri tenaga kebersihan. Lu ring Pantai Kedonganan raris kapupulang aja bos ring sili tunggil STO. Raris lu pacang kakirim langsung nuju TPA Sung. Sekali kauningin lu kiriman kata kepanggih ring Pantai Sisi Kangin Kabupaten Badung. Akehnya nih kuentenan lu inucap taler kausanain oleh pengerauh angin. Kantos mangkin sampun wenten lu kiriman ring Pantai Jimbaran miwah Pantai Dreamland. Parwata Bali Pos nguningayang.